لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari niya mga palanggungan sing kami haram Islam, yari na isap kita niyo jaman na to ini, amin waktu parsukuan sing guru na to mulia, amin yari dapit ko pato ini. InsyaAllah waktu ini lautang manap na isap siya sin pengajian sing kita niyo, serta pagpatumtong ka ato tanyo katantan InsyaAllah na manayong kita niyo marayaw. Na ako magpalukay, itukbal ko yung guru na itong kalasahan. Wayro na rukay ng kan Sheikh Sabir Umar. Ito po ang pagpandila itong maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحي وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير مما يخالفهما. Mahuli mga palangungan ng mga agama Islam, Alhamdulillah, yari na isab kita niyo in mawdo na tuha adlo ini na amo in wajib kumayunggong imano siya atawa ka magad hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban yang langan in semulang kita hadwayan sebab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naraat sin Allah subhanahu wa ta'ala di katutan niyo nagdarasya sin pamando iban agama sa bannal. Biya baita sin Allah Ta'ala di hadwa surah ikaysa na suratul Taubah iban suratul Saf. Lo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala siya in nagdaak para Rasul sallallahu alaihi wasallam salta piaranya simpamando amo in mabuntun iban agama sa bunnal hasupaya niya makapatampal in agama yan katan at tinawena kapinan subay pa ipasaplag katan bisan pan in kaunan niya lonsin Allah kabuskawan si mga sila nagsishirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan bibayta pan sin Allah ta'ala suratul Fath. Don sin Allah subhanahu wa ta'ala والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Kulang labira in makna na biyara na kaunayad to. Tinya umanggil dasnya. Adena sabab yaun mga palanguhan ng mga agama Islam lawan si mga ulama o tafsir kaya ulungan sin Allah Ta'ala sila al-huda in pamando huwa ma ba'atha Allah bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min al-ulum an-nafi'ah wal akhbar as-sadiqah wa din al-haq wa ma ba'athahu Allah bihi min al-a'mal as-salihah wal ahkam al-'adilah in piagian amuin huda amuna yaun hindi akan sinallahu ta'ala panabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo ipanghindo niya mga tao in mga ilmo amo in barguna in makna niya ilmo magmumpaat hamano siya din naman na dunya labi luba hapwasing kamatayon iman amo yaon in suy-suy bunnal
kaya baita halom sing kitab sin Allah Ta'ala. In agama sa banal, amo na impegian al-a'mal as-salihah. Amo in mga kakahinang marayaw, imana niya marayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang marayaw kato, sa marayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan piyag marayaw sin Allah ta'ala amo yaon, imbiyabayita niya a'mal as-salihah, halom sin kitab ni mulya. Wal ahkam al-adila. Iban mga hukuman amo in mabuntol. Mga hukuman mabuntol. Unin hukuman mabuntol. Way narugain. Amo na in kitab sin Allah Ta'ala. Iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Den din kaya bayta doon. Amo yaun in hukuman mabuntol. Dia ini piyatampal sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-iman. Sin manusia singkatan amo in nara. Atau kapya sampai sin Rasul sallam din ang pamando iban agama marayaw iban pag-implement kaniya na amo na yauning piyagian as-sirat al-mustaqim. Amo indan mabuntul. Alladhi man sara alayhi wastaqama alayhi wa wasala ila syati is-salam. Imano si amo in magad ha pamando yan. Iban agama yan, iban hinang yan. Na nakalabi siya sindan mabuntul. Sumampe siya haamuin kasalamatan. Wa faza bil jannati wal karama. Iban magparuntungan siya hasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kamulian. Wa man hada'an wattaba'a hawa ba'a bis safaqatil khasira wa su'il masir. Nahiisya siya amo in semula. Imana niya di siya magad ha pamando yan. Iban di siya huminang sin agama yan. Agaran niya inhawa napso niya na amunayaon imano siya sa lugi-lugi. Diya doon niya malugi siya. Adlo akhirat malusong siya. Iban, last niya, sa ngi uyan, intiyagama sin Allah Ta'ala kaniya. Amuna innarka al-iyadu billah. وقد أمر الله عز وجل جميع العباد باتباع الصراط المستقيم ونهاهم عن اتباع السبل التي تفضى بهم إلى صراط الجحيم. Tindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita magad hadan mabuntulian. Iban lialang kita sin Allah ta'ala amo in magad kita sin karandanan amo in harap matupanarka jahannam aliyadu billah. Habiya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya suratul an'am. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Sa balatud daw sin Allah ta'ala ini na indang kumabuntul fattabi'uhu agad na kamuruna danian unindan mabuntul amo na in kitab sin Allah ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u subula. Ayaw ka magad ha mga karandanan yan sabab mabutas kamu din harang kulon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan inda akan sin Allah ta'ala kanyo. Murah-murahan kanyo amo in tumattap in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiha ayat ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas siya tinya tiap siran niya in ayat ini. Tinya nag-drawing siya sindan mabuntul iban karandanan. Indan ini long niya amuna ini dan harap mantufa Allah ta'ala siratal mustaqim. Ini mataudan ini long niya amuna ini indan sin setan long niya. Tiap-tiap po hambuk dan yan aon doon hambuk setan amo imanawag tawag ha manusia supaya makasimay imanusia doon dan bingkok yan. Napabila makasimay na ko doon dan bingkok na mahunit na ko makabatok hamo indan mabunto. Noon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha-Quran. Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. Pamunga ya Muhammad, ta'alaw karikam
basahon ko kaniyo in uno-uno hiram sinallahu ta'ala kaniyo. Amo hindi ipahinang kaniyo. Ikaysa din na amo hindi ipahinang sinallahu ta'ala kahatutan niyo. Allah tushriku bihi syai'a. Ayaw kita niyo sumakuto fa Allah ta'ala bisan ang kati. Ayaw talamuranin pag-ibadat tasing kasyirikan fa Allah ta'ala. Ayaw kita mangayo rugen din Allah subhanahu wa ta'ala. Tufut Allah subhanahu wa ta'ala in pangayuan ta. Ayaw talamuran pag-ibadat ta. Sing kasyirikan. Namikyan ayaw talamuran si mga hinang amuin wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibang mga hinang amuin khurafat. Hati niya amuin hinang bukan amuin guwa din na kitab sinallahu ta'ala ibang sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua niya wabil walidain ihsan. Tinya subay dua maas para yung tuding pagdaka nilang dua. Imana niya piyang laman sinallahu ta'ala umato kita dua maas na. Sulangan ta kabayaan nila, apabila kabayaan nila wala nakasusulang haamuin kabayaan sinallah subhanahu wa ta'ala. Apabila lang taong kabayaan nila, nakasulang ang kabayaan sinallah subhanahu wa ta'ala, na dun hayan, bakan wajib kita magtaat kanila. Sa di naman jari kontra unta sila. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Daakan na ko sin dua maas mo sin hinang ikasyirik mo fa Allah Ta'ala, na bakan na wajib magtaat ko kanilang dua. Sa subay bagay-bagayan mo sila karwa diha dunya. Di man jari kontrahon mo sila. Inikatu niya amo impyanglangan sin Allah Ta'ala, wala taqtulu awladakum min imlaq. Ayaw nilaw niya pataya yung mga anak niyo hakar na mabuga kamu makamiskin kani. Diya mga hinang mga pamilya planning. Magkontrol kita anak ta, sa mabuga kita, sindita kakaw sa pakaunan nin anak ta. Naunin ba ita sin Allah Ta'ala? Piyanglangan sin Allah Ta'ala ang biyat to. Long niya, nahnu narzukukum wa iyahu. Kami magdidihil kanyo pagkaon, iban mga anak niyo. Bakang kami magpakaon sin mga anak niyo. Kami lang sin Allah Ta'ala. Tiap-tiap manusia papanjariun sin Allah Ta'ala, naon piarahan siya sin rizki, hahingga amuin masi-masi siya, amuin buhi atau kamagnanapas. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Iban damikyan sin Allah Ta'ala, ayaw ka mo sumug sinhinang malumni fa Allah Ta'ala. Siburain, timatampal siya ataw ka nakatatapok siya. Napianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno yung mga hinang yung malumni fa Allah Ta'ala, biya mga hinang mga zina, ataw ka mga liwat, ataw ka mga sifah, ataw ka uno ra din ang mga hinang amo imalumni fa hadarat sin Allah Ta'ala. Siburain, matampal ataw ka, nakatatapok siya. Sibura hinangan mo siya, matampal ataw ka, tiyatapok mo siya. Nahiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In agi sin Allah, la takrabu. Ayaw ka mo sumuk. Wala na gyan Allah Ta'ala, ayaw ka mo huminang si fawahish. Sa bizang pagsukma tupahin ng fawahish, piyanglangan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqtulu nafsa allati harram Allah illa bilhaq. Namikyan sin Allah Ta'ala, ayaw ka mo mamuno, ha ginawa si manusia biyayan ataw ka manusia amo inhiram sin Allah Ta'ala. Di man jari amo impatiw-patiw sa makaniyat kita mamuno hatay mamudta muslim. Piyanglangan sin Allah Ta'ala. Illa bilhaq, wat malain kalaw niya kapatot sin agama Islam. Naunin kapatot sin agama Islam hati niya, bunuon ni manusia. Na diha agama Islam, all siya sabot sin Rasulullah hadis niya, tungka ginis. Ikaysa, manusia, amuin, namuno siya. An nafsu bin nafs. Amuin namuno siya, inhukuman niya, subay siya, patayon inhukuman niya. Sa bakan ikaw mamatay, amuin, lasya sin kiabunuan, hasubay saraim, mamuno hatauyo. Ini kedua niya, Athaybu zani, amuin tautaga, asawa, tagabana, ang tagapaghula, apabila magzina, na inukuman niya ragyam inukuman niya.
In makna niya, subera siya patayon biya. In ikatu niya, amo in tao, magmurtad din na agama niya, na murad tuyaon, in maharus, amo in asagan in dugo niya, haalom sin agama Islam. Namikya biyabayta pa sila Allah Ta'ala, subbat sinaya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Masawpama nagipat ko anak ilo. Ang pangaltasin anak ilo yaon, na di manjari yaon, anyayahon mo in altasin anak ilo, kawaon mi altasin anak ilo. Yang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, bangkaunan mo in altasin anak ilo, na ingkyaon mo baga kayo, din api nagkagihan na. Dahil na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam na subedi tudat niya manjari anyayahon in mga altasin anak ilo yan. Di manjari anyayahon in altasin anak ilo. Kaibanan ayat lon sin Allah Ta'ala, alladhina ya'kuluna amwala al-yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Demikian yang dangan singa yang daakan singa wa auful kaila wal mizan bil qist. Apabila nagdaragang kita, doon na ka in mga dagangan ta, timbangan ta, atawa ka tupungan ta, na subay cukup in tupungan sin dagangan ta. Subay cukup in timbangan sin dagangan ta. Bukan na mo magian kita lang mahang kakilo sa kali 3/4 na siya. Subay adil kita. Demikian wa idha qultum fa'adilu. Apabila maghimumungan kita amon himumungan, mabuntol. Kaadilan. Bisan palong taamuin kiyugdanan sinsara, amuin, walau kana dha qurba, amuin, masukay mo. Apabila nakasasiya, na subay mo, implement ka ni insarap biaya. Subay adil ka. Mungkin amuin, lasya mo, bagay mo, pasaran mo siya. Sabang intao amuin, wayroon parsubatan kay mo. Ataw ka mga tao, wayroon gaws niya, nabutangan mo silang sinsara. Napianglangan niya. Siyapahan sin Rasulullah, long niya, والذي نفس محمد بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Hamuk riwayat sariqat baydatan laqata'tu yadaha. Bansad dalam sapahan kulong ifa Allah Ta'ala tagmilik sing ginawa parang. Banghi Fatima anak ni Muhammad. Manako siya. Bisa na kumanamuk itlog intakaon niya. Uturan ko siya 5. Uturan ko siya 5. Dahil na sabab yaon, namuyat tim piyagian sin Allah Ta'ala amuin subay adil kita biya. Wa bi ahdillahi awfu. In parjanjian sin Allah Ta'ala subay amuin awfu. Hati ni amuin bunalan ta. Dahil inin janji sin Allah Ta'ala tinia. Uning janji niya tinia. Magtag-ipong kita fa Allah Ta'ala. Nasubay tumanan ta. Magtag-ipong kita fa Allah Ta'ala. Ayaw kita semulang kabayaan sin Allah Ta'ala. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tadakkarun. Ngayon na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam, biyabayta sin Allah Ta'ala, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Ininindaan ko mabuntol, agad kamuharan mabuntol yan. Imana niya, subay hinangan ta in mga piyandaakan sin Allah Ta'ala, iban aniban ta in piyanglangan sin Allah Ta'ala. Amo yaon in piyagian daan mabuntol. Amo in piyandaakan sin Allah Ta'ala, subay magad kita doon. Nakita ni ba ayat yaon? Tiyagnaan sin Allah Ta'ala sinamuin, paanibon kita din hamon hinang kasyirikan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab amuya uninang bruan maka larak ha pag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban amuya unin pinakamalag kudusa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala ataw ka kriminal fa Allah Ta'ala amo in kasyirikan hinang. Napabila lang ta nagsisyirik ka, nalarak na in akidam.
larak na ipanawahid mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in panawahid fa Allah ta'ala, huwa a'zamul faraid. Amo yaon pinakamalag ko din ng mga piwagib sin Allah ta'ala. Wa ahamul wajibat. Wa asasul millah. Amo yaon in hag sin aga mapigiyan. Amo in panawahid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amo yaon in di akan sin Allah ta'ala katan mga rusul. Katan mga daak niya. Iban amo yaon in sabab piaturun sin Allah ta'ala in katan kitab niya. Iban piapanjari niya in dua makhluk niya. Gin iban manusia habar sababan sin panawahid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Baita sin Allah ta'ala Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kulong niya nagpapanjari habang sa gin ibang bangsa manusia. Buat malingkan, imaksud ko kanila supaya sila makatawahid kako atau ka makapatunggal nila ako niya. Hati niya, makatawahid kita, makapag-ibadat kita. Hatod yuman fa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya. Namikyan babayta pansin Allah ta'ala ha, dukain ayat. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Iban sa benar tulong sin Allah ta'ala, nagdaak kami, nagpara kami, hatiap-tiap umat, Rasul. Daak. Uno indaakan sin Rasul yan, assignment nila, ani abudullah, mamung sila mga tao, pagtag-iipong kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban anib kamu, hakakahinang amo hindi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, at tawakahinang si setan. Adina sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam. Matao din ang mga ayatan manunjuki sin amuin. Maksud sin pagdaak sin Allah ta'ala mga rasul. Mugday na mga ayatan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budu. Wiro di akan namu ha mga rasul na kaunakay mo ya Muhammad, buat malengkan nagwahi kami kaniya, nagda kami kaniya, annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tinya sabnatud wiro Tuhan mapatut pagtag-ipunan, pagtuhanon, buat malengkan akulon sin Allah ta'ala, pagtag-ipon kamu kakulon sin Allah ta'ala. Patunggalan niyo akulon sin Allah ta'ala. Nadena sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam. Ingkatan kita ni manusia iban jin na raat sin Allah ta'ala subay magtag-ipon. Subay magtag-ipon. Mataod to rin ayatan sin Allah ta'ala alang Quran. Baita niya pa, tiyawag niyang katan manusia. Apabila manusia, yung kanganan niya panawag-tawag sin Allah ta'ala, nasakop niya imbar iman ibang kafir. Katan manusia nasakop niya. Nung sin Allah ta'ala, Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalakakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Uka mo mga manusia. Nung sin Allah. Pagtag-ipon ka mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, amo in Tuhan niyo. Amo in nagpapanjari ka niyo. Iban nagpapanjari sila nakauna din ka niyo. Murah-murahan ka niyo, magmabuga ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam, matawad to rin mga ayatan, amo in na mahita si mga pakaragyaan yaon. Damikyan yung hadis si Rasulullah, hadis si Muaz, Lon sin Rasulullah, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Uno, kaingatan mo balong niya, uno balong niya in haq Lon sin Rasulullah, kaingatan mo balong niya, uno long niya in haq sin Allah ta'ala paipon, iban uno in haq sin ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, tiap-tiap in Allah subhanahu wa ta'ala on hak niya marikato, namikyan yung kita on hak ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Long Muaz para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu Allah wa Rasuluhu alam. Siyambungan siya Muaz. Long niya Allah ta'ala iban Rasul
in labi makaingat si pakaragyaannya. Lawan si Rasulullah kaniya, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. In haksin Allah Ta'ala haipon niya subay magtag-ipon ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iban ayaw sila sumakuto bisan ang katiu. Bisan ang katiu. Lawan Allah Subhanahu lawan si Rasulullah kan Muaz. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Suway magtag-ipon, in-ipon fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban ayaw sumakuto in-ipon. Bisan ang katiu. Kita ni ba ini sina mo in sumakuto kita atau kamangayo kita ruganin Allah Ta'ala. Lawan si Rasulullah, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Hisi si manusia abutan siya sinukum mapatay siya in siya nangangayo siya ruganin na Allah Subhanahu wa Ta'ala, in result niya dakhala an-nar. Makasud siya panarka al-iyadu billah. Al-iyadu billah. Nadiha ini mga palangungan na mga agama Islam. Imana si la ilaha illallah, la ma'buda haqq illallah. Wayroon pagtag-ipunan mapatut, buat malingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katani. Hatin isa-isa ni. Kataan ibadat mo turjuman tu fa Allah Ta'ala. Ayaw patudyaman tu parwen kanin. Tanfi jami' anwa'il ibadah an ghairillah. Tinyawayon mo na ingkatan pagtag-ipunan, pag-ibadatan dugay din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tusbituha bihaqqillahi wahda. Tiniya patap-tapan mo ng ibadat para fa Allah Subhanahu wa Ta'ala isa-isani. Isa-isani. Biya parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Zalika bi anna Allah, indamikya lawan sabnatu din Allah Ta'ala, siya na intuhan sa bunnan. Sa benar to rin mo in pagpangayuan sin sila, lugay din Allah Ta'ala inyan batal yaun. Bukan kasabnalan yan. Hindi na sabab yaun, mga palanguan na mga agama Islam. Hadiya ini, na kingatan na to, at dito mapatut kita mangayo lugay din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simuno rito na nasabutin haqqul walidain amo in kapatot sin dua maas. Uning kapatot sin dua maas al-ihsanu ilayhima wa adamu uquqihima. Subay parayon in pag-ipat kanilang dua. Parayon in pagparihala kanilang dua. Iban ayaw sila sa hati ni atuan atau kasimula nga kabayaan nilang dua. Mahuli, yang langan sin Allah Ta'ala, haayatan na kaunayat to, in patayon tain mga anak ta. Biya kakahinan, si mga jahiliya na kauna, patayon nila ni mga anak nila, mabuga sila makamiskin kanila, atau ka makadihil kanila kasipugan. Biya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hazaman sin jahiliya, anak niya budyang-budyang nasa. Anak niya. Pag-uwas, diyan niya matupa kapantayan, nagkalis siya, kahaba hulasan siya, long niya, gabang kolong niya, punasan ko atau kasapong ko amuin, hulas mo yan, trapong ko. Paglas niya, hiulog niya anak niya, ang panipya, kyubur. Yung anak niya. Na mayroon yung kakahinan sin nakauna, jahiliya. Uning kabugaan nila, imlaq. Al-faqr, mabuga sila makamiskin kanila ni mga anak nila. Di nilang kagawsan, amuin, pakaunan. Nabiyayani amuin, piyasaplat si mga Yahudi, pamando. Hati niya, subay wagib in mga manusia, hati niya, magad sila aturan sin amuin pamilya planning. Tahdidun nasl. Na, hiram sin Allah Ta'ala. Sa balong tatanzim, al-usra, hati niya arrangement, na harus sinukuman niya makajari ha agama Islam. Sabang tahdid na di manjari ha agama Islam. Hindi na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam na ayan in mga kakahinang sin mga nakauna, mga tao, patayan nila anak nila,
supaya di sila mamiskin. Namikyan natin niya, babayta yato atin niya amuin, altasin anak ilo. Subay parayon yung pag-ipat, ayaw anyayahon, ayaw kawaon. Bang maakil balik na sila, idihil kanila. Namikyan na ayatan niya tulong sin Allah Ta'ala, wa idha qultum fa'adilu, walau kana dha qurba. Imana niya, hati niya, subay adil ko hakatan, himumungan mo ibang kakahinang mo, sibura, inta o kampung mo, ibang makan mo siya kampung. Subay adil ka. Sibura in kalasahan mo, ibang kadugalan mo. Amo in nagtataat na fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, pag-implemento mo hukuman sin Allah ta'ala. Ayaw ko mga niyaya kanila. Hindi na sabab yaon mga palangungan na mo, haagam isla, lando marayaw impamando sin Allah ta'ala, halom sin kitab niya mulya. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u, wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili. Ini nalong na indahan sin Allah ta'ala mabuntol. Uni mabuntol yan? Huwal amalu bi awamiri. Hinangan indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal intihaw an nawahi. Hati niya hundungan ingkatan piyang langan niya. Wal iman bi kulli ma jaa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. So bay kahagaran ingkatan amo impiyarotong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na mga pamando ilmu mumpa atamano siya, ibang mga susi benal, ibang sara, ibang mga aturan. Sabab makadohati manusia sing karayawan doon. Sin Allah Ta'ala, wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hisi silon sin Allah Ta'ala imagtaat fa Allah. Iban rasul niya na in sila yaun hadlo kiyama sarta sila mga manusia kiaulungan sin Allah Ta'ala. Isin kiaulungan sin Allah Ta'ala ang nabiyin, amo yung mga kanabi-nabihan. Ibang mga siddiqin, ibang mga patay syahid, ibang mga tohiminan sinhinang marayaw. Wahasuna ulaika rafika, amo yatin sa rayaw-rayaw, amo in iban ataw ka kabagayan hadlo kiyama ataw ka makapagbuno. Nadena sa papyaon mga palangungan ng mga agama Islam, na indaan mabuntol, dahil hindi niya baita Quran, amo yaon indaan mabuntol. In bingkok, amo in karandaanan sin setan kailangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May nagpasin solar. Dahil sa papyaon, mga palanggungan ng mga agama Islam, na iniin, daan mabuntol, amo na in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ini tinya amo ilo sin Allah Ta'ala amo in la'allakum tattaqun. Tinya amo in tiatali mo in kitab sin Allah Ta'ala. Imana niya piyangadji mo siya. Ibang patawuran mo in pagbasa mo kaniya makadohat kau sin pakaragyaan sa lingkat-lingkat. Tumao din amo in pahala idin sin Allah Ta'ala kayo. Tani ba ayatan sin Allah Ta'ala? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Ibang demikian ang sin Allah Ta'ala, diakna mo, pirana mo mong kay mo in ruh. Imana niya amuin Jibril alaihi salatu wasallam. Ini din nadaakan na mula sin Allah Ta'ala. Habipor si pangkon niya kayo mo. Na di mo kaya nga tauning kitab piagyan, uno in Quran niya, ataw kauning pag-iman piagyan dihayan. Sa gawahinan sin Allah Ta'ala, in sahaya, amo in sahaya orat niya makadihil kasawahan,
hahisyo sin kabayaan na mulon sin Allah Ta'ala. Imakna niya, amo impamandu sin Allah Ta'ala. Sabdantod kay mo ya Muhammad, na tanto to din assignment mo, hati niya, na manghindo kaw, ang mga manusia, magtuparan, mahuntol. Amo indan sin Allah Ta'ala. Amo intuhan, tagmilig sin pitulapis langit. Iban, pitulapis lupa. Sabab ingkatan pakaragyaan, harap man to kanina. Nanila sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam. In wahyaun amo na in Quran yaon. Iban amo in sunnah sinallahu sallam na ruhun tahsulu bihi al-hayatu at-tayyiba. Amo hamukyaw din ha mga daan ataw kaamo in tarika ataw wasila amo ini kasampay mo sin amo in kaboyanan sa rayo-rayo. As-sa'idatul hamida amo in kasanyanan. Iban amo yaon in sahaya amo in ikaduhat mo sin pamandu sin Allah Ta'ala. Iban ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baita sin Allah Ta'ala. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Hisu silon sin Allah Ta'ala in kaunan niya patay siya. Paahyaynahu hati niya biyuhin na mo siya, iban hinang na mo doon ka niya in sahaya. Amoy ti mahinang palitaan niya, harap mo pa mga mano siya. Hadinang sa mapiyaw mga palangungan ng mga agama Islam, in kita bariman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pianduang kita sin Allah Ta'ala Quran niya, iban sunnah sin Rasulullah sallam, supaya makagawa kita din na kalinduman, makakadto kita paamuin kasahayan biya sahaya biya. Hadinang sa mapiyaw mga palangungan ng mga agama Islam, tiyawag kita sin Allah Ta'ala, amo in pa agaron kita pamandu sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Uka mo mga bariman lo sin Allah Ta'ala. Taimaan niyo impanawag-tawag sin Allah Ta'ala iban rasul niya apabila tawagan kamo niya. Sabab amo yaon in makadihil kanyo kasanyangan din na mana dunya labi lubah adlo akhirat. Nadina sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam. Apabila mabaya kita, magkasanyangan kita di dunia, labi luba na adlo akhirat, subay manaymai kita, ha panawag-tawag sin Allah Ta'ala, ibang panawag-tawag sin Rasul. Biyan sabab amuyad to, sabab mahinang amuin makadohat kita sin among kasanyangan tabiyaya. Biyabayta sin Allah Ta'ala, ha suratun Nahl. O sin Allah Ta'ala, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Hishi sulon sin Allah Ta'ala inhuminan. Hahinang marayaw din na pihak usog ibang pihak babae salta bariman siya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanto tudon sin Allah Ta'ala dihilan na mo siya kabuhi sin kabuhi amo in sa rayo-rayo. Iban tanto tumbasan na mo sila sin tutumbasan sa rayo-rayo labi indayaw niya din sin amo in nahinang nila hawak to nila diha dunya. Na mura-murahan mga palanggungan ng mga agama Islam. Hati niya mahinang ini amo in padumanta hapag agamata di kita muklas di nakitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab amuraya unin agama. Banguminan kita magput kita si mga himumungan, hagwa din na kitab sin Allah Ta'ala iban Rasul, us agaran ta, hinangan ta, gayid ta pag-ibadat, na kumangi kita. Sabab iyaon amoy pigiyan, amoy batin. Mura-murahan magmumpaat kato tanyo, mga palangungan ng mga agama Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ya tunain sa lingkat-lingkat pengajian tungod paparkala pag pengajian lauta tungod pa amin tiyawag niya kay na al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Amoy in
wayroon na babalikan sing katan ika sampurna sing ka-Islam niya sarta ikadawhat na sing kasanangan dito hadarat sin Allah Ta'ala amurahin Quran iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan nakakawa kita niyo pengajian rin dito insyaallah. Nah, biada sin lagi tiap-tiap marutin waktu biada sin waktu ini insyaallah kakitaan niyo in guru nato mulia may naindun di mail pengajian insyaallah sabab na ini parsukuan niya insyaallah atong sin perkala pag pasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala na magbuliraya kita niyo katan amoy in magbago sin hinang nato insyaallah bang nakaamo na pahukuton na to in pagpanggayong na to insyaallah sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na banggad ta biya wala katod himugot na lawakan na to yadto ini aturan lang ta atawa lawakan na to dan bang biya din ini kapahukot na to sin pagbawbog na to sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na wayroon da ini babalikan sin kita niyo buat malingkan harap damon pa amoyin nagpuunan sin katantan, amoy nagpapanjari kadot taniyo, naghinang sinaturan taniyo, nagkatag, wayroon. Siya rin babalikan na inamin makabutas din doon hayan, tanto na sadya yung butas niya harap pakaliruan, harap pakasigpitan, amoy dito siya itilaku palang sin kapinar sa Jahannam, waliyadu billah, murah-murahan, kita niyo, lapas din dito hadto insyaallah ibalik ko pa ko na to mulia in microphone na mo in maghatam kato tanyo din hadwa insyaallah pag dia patandang siya. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسوله. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وارزقنا باتباع كتابك وسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.